Bašomi ba befetšwe morago ga gore ba emišwe mošomong ntle le temošo ba be ba kopane le boetapele bja mmasepala wa Lepelle Nkumpi, kgoro ya meepo le monkontraka go tšweletša dillo tša bona. Ba be ba šoma go thiba meepo ya kgale ya marela motseng wa ga Mathabatha yeo e tlogetšego e ahlamile. Ba re monkontraka le mmušo ba tlogetše nyanyeng ntle le gore ba hlahlobje marela ge mošomo o fihla mafelelong. Nka thaba ge e le gore masepala o tla tšea taba ye a e sepediša ka mokgwa e swanetšeng ka gona. Rena re be re makatša ke nto e one ka phara thabeng o apara overall ya disposals mara rena a ba re fe overall tšeo. Le ge SABC e hweditše bašomi ba thiba meepo ye ya marela ntle le diaparo tša tšhireletšo tša maleba, monkontraka e lego Bethuel Mashilwane wa Lafata Engineering o phegeletše gore bašomi ba gage ba be ba šireletšegile. Go le bjalo, masepala wa Lepelle Nkumpi o re o tlo tsenya letsogo go netefatša gore go ba le tharollo mo phareleng ye. Le rena re swantse gore batho ba re ba project e tla e re ga e tsamaye batho ba thabe ba pitse gore ba gainile out of that project e seng humana batho ba lla. Bašomi ba re ba tšhogela maphelo a bona kudu ka gore batho ba bantši ba tšwela pele go hlokofala mo tikologong ye ka baka la bolwetši bja marela. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Mathabatha.